Good morning, mga bunsiba. Ngasi day na puno lakchay topic asi president rule. President rule si kaino hay matam sida hoigi president rule si state emergency ju ko eba aduga constitutional emergency ju ko wi. Masi article hoi Indian constitution ge article 356 ta yaw eba ko. Masi karam kanda salai kada ge hai tardi constitution की machinery से state ta fail हो रखा state ta constitution की machinery fail हो रखा state अमना मागी state की government अमना मागी state से चलाए बंगम रखा ngak बंगम रखा president rule चलाए रखे बा president rule चलाए पकी मरम से हाँ मतलब president rule से कम करना चलाए ना तम सीधा state की governor न को report में पीर करना president इंडिया इंडिया है ना कोई India le ba ini state amagi governor se sina Indian president da report on peer neba sigi state che my government sina state che chalai ba ngamdre constitution machinery sing lo na fail hoire irang mathok matam da do kan da governor sina president da report ma peer ni ado president satisfy hoire ba report to summa ba president rule impose tawre haina order tho ne do president rule chanar ni ba sim lai re president atop state emergency na president lo thokpa ya bam chu lei ba atop ma aduna article 365 ko hoji hoji koi manipur nation article 356 ni atop ma chu lei ba kai go ba article 365 knowledge oi ho khangje lo se haina share tau jabani aina khangje ba soi ki yaw sing pi ani yongo article 365 na hai ji president power si president power am lei kai do ba president rule thamna ba sidana mu center ki pi ba direction center na si tau harak pa si state indraba ko aiso sum president rule thamanga me article 365 ta hojik chane sina kaya ne ba 356 asima lai re president rule ya re han thamgi ba se punjab ta thamgi ba 1951 da ko to president rule se maximum sahi kya buk chana bi ai ta sahi hum chana bi ai state ma da president rule se maximum period of 3 years chana bi ai asibuk lai re president matang da article of khang da ya de article kya ne ba 356 atop am sulai article 365 to salabi ai president rule se aduga sidaina haning badi president rule da koi gi MLA minister adigi ama ma hojik akoi di suspended animation ai thani gi ko masida koi gi MLA minister sing loina kul oina hadi kano tha mathau to ngam maroi ba moi se functionless oi duine ba sida function to ngam do state ki oin ha ta high court khakta ne ba koi judiciary da ke do ba high court remains unaffected president manung da high court ti state lai ba high court ti ke do ba dum da madi function to ngam me ko madi power le ba hadi function to ngam me ba mai lai ye sibok president gi chana gi ba si gi niyom sini thank you